Kini cheng sini borom ganang minister baikane je buskangni TTADC ni village committee chong marino rugai seng kaisa press meet orotini malaika blackeno seng khatango chini bubagra supreme court case file khaimani ulo supreme court kaisa rai dikha je chai saptani bising ba talsani bisingo je ADC wo village committee tangi chong mari khlai jaiga ungnai obono rugai jawab nan bagai election commission state government no kaisa notice jari khalaika aboni bagai cheng blackeno khatango ADC elakao tongai chini bororok sal kolokma 2016 ni simi aro chongmari ungya village committee ni aboni bagai chini aro kabangma scheme implement khlaimaya niti ayog ni rangrok aro thangai implement khlaimaya aboni bagai cheng sal kolokma birodi dolo tongfurpano tabuk sarkar bai ekta part ungoi ongsidarung tongphano cheng lorai khai tongo last cheng ekta election ni bagai cheng supreme court thana nangka ebong bubagra ni teidulma bai ebong bubagra chaitokma bai no tini supreme court cheng thangai kaham rai manka asa khayo je state government jawab rimani poreo na supreme court kaisa verdict rinai rai rinai abon poreno cheng asa khayo chini TTADC lakao sal kolok ma bisi election yang pamani abo chongmari ungnai ni cheng khaklayo ka aboni bagai cheng jotone ready tipra motha chini protekta je 587 jeta village committee tongo cheng aro lorai khalainani bagai chin tipra motha pura ready unja tabo sir asu bisi election yang mana ching ADC amsayo apa jengsan jengsan tapan sai ADC to nadi sini public representative krini bagai kabangma jengjal nugjagoi tongo sini central government hote je fund phaimarok a fund no kaham kai utilize khaimaya rangrok kipili thangmarok sung khnao jate chini lukurok benefit mantung amono wansugino chini bubagra supreme court baidyo ongoi ma thangka karon jung onek chesta khaika high court case khaimani pore high court lagatar saka je election khaidi kintu contempt khlayo state ni je election commission song je contempt ni bagi bosung high court te file khaipika kintu kunu fal chung main bagi bubagra supreme court case khaika je BC election dakti khlanyani bagi abon bagi notice bo rijaka tamni bagi khlaya abo ek mas bising jawab di dihni tabuk chung nugo tripura hawo chini ADC amsai 6 schedule area wo chini lukurok jara benefit manai beneficiary ro kabangma jagao no sung benefit maya ngui tongmaro sung nugjagoi tongmani bagino tini maharaj bo chini lukurok ni kogno wansugoi supreme court case khaika kai tabuk asa khayo BC election ngui thangani hini kai BC election ni bagai sung ti pramotha ready tongo dakti thakti phat kai ADC election kai BC election khai chini lukurok ni je adhikar rights mannani asamgo sung belakeno agogjak tei chini maharaj tu sung belakeno hambai mario je sung supreme court kaisa case khaina thanga kai onek time nango rang nango jo mane chini ability nango ke ojagao sung naina thanga kai chini maharaj bini bai thangni rang puisa khoros khai tipra sarok no bansri nani boni adhikar mani nan bagai je supreme court go case khai tongmani shudu o case simia CA bini purbo case khlaijak tongo kai tabuk nadi NRC ni bagai case khlaijak tongo BC election ni bagai tini case khaima tongo abo boroni fan phaina basu getini bubagra tongmani bagai no chini maharaj tongma bagai no abo tini sombhob ungui tongo gaboni bagai o case ungui supreme court je order rimani aboni bagai sung bubagra no hambai mario aboni slai sikang 2021 bo o jaga ADC ni sadharon nirbachon ekor chini ADC je chongmari mani ambo case khaimani bagino khlaijago kai omo haike case khlai mang koita chung election chini adhikar nanaiba hani bagino chung tipra sarokno chung jotto lukrokno koinani musungo je chung bubagrani kokbai bubagrani thansani mario chung khainani nango jate chini adhikar manani bagoi chung buini adhikar segnani kok chung kono dinu saya chung chini adhikar chungno ridi asikene chung chini khaksong manai
अधिकार मायानि बागैनो जों दिनै खाब्रुमलाय मा दङ जिरिग्लाय मा दंलाय जबा खायलाय मा दङ बे फाइनान्सियाल चिनि दफानि बागै जों नांखांखाय तेबो प्रग्राम कतर कतर खायै चिनि नांखाय आन्दोलन खायै चिनि दफानि अधिकारनो जों माना हालायनाय कारण अधिकार जों लायथांनाय सालदाव कोनो अधिकार आन्दोलन सारा जबा सारा माया तिरफ्रा हावो आबो जों नुगै मांखा जों चिनि हावो दंगै अ हानि बोसा जों अ हानि नखाङै जों दिनै बुइनो कयलाय मा दङ चिनि अधिकार बिदि चिनि अधिकार बिदि बिसोर लाचिमाय सिंसा गाबैनो चिनि तिप्रा सारक जों खासिना नांगौ चिनि अधिकार मानानि बागै बुनि अधिकार सेगनानि बागैया जों फाइनान्सियाल चिनि बिसि इलेक्शन तो उंसिनायनो बे चिनि एडिसिनि जे जेनेरेल इलेक्शन आबो उंनाय जों तिप्रा मथा हमेशानो रेडी दङ जों इलेक्शननि बागै abongkha chini titi edisi ni kun khomata kare edisi elaka mungse chini village committee ekai abo totally block chalago hankai tabuk chini representative kare elected representative kare ekai abon bagai tamungkha je oro je beneficiary je selection khaimani abo block ni jeta BSc chairman ro ba bongni je onyono কর্মকর্তা ro borok na abo selection khai tate tamungkha जों ग्राम অঞ্চলनि চিনি এডিসি এলাকাও যে লুকুরক পরিপংশনি যেটা বরক আবনি অনেক সময় বড় ডিপ্রাইভ দंगो বঞ্চিত খালাইজাক দंब्ला একা আবনি বাগেনো ইলেক্টেড বডি নাंगो जों আবনি বাগেনো ইলেক্টেড বডি নাंगो চিনি কোনো তিপ্রামথানি কেবো বিএসসি চেয়ারম্যান করেই খরচা জায়গাফোন করেই আবনি বাগै সবচেয়ে বেশি অনেক বড় মনে খায়ো যে এডিসি ক্ষমতা দंगो তিপ্রামথা অথচ কামমাইয়া কইমায়া जों এডিসি ও চিনি কোন ক্ষমতা কাম খানে কোন করে যত ব্লক চালাবো চিনি জোনাল সাবজোনাল কোনো কাম খাইমেয়া गा अब चिनी टोटली जों लोकरनो साना नायो नरक बुलटा बुजदि चिनी तिप्रामथा गभर्नमेंट जेटा एडिसि तंगमाने जों ब्लक चालगैमे निने रेगानि सामु लामानि सामु ते जत्त जे सामु खाय तंगमाने जत्त स्टेट गभर्नमेंट ब्लक नि माध्यमे खायो হয়তো बनि सब डिविजन नि माध्यमे खायो अबा डिस्ट्रिक्ट नि माध्यमे खायो विभिन्न डिपार्टमेंट आरडी लाइन डिपार्टमेंट नि माध्यमे सामु खाय तंगो तिप्रामथा बा एडिसि गभर्नमेंट आरो सामु खायनानि कोनो सुजुग माया अब बेसिस चेयरमैन तब बरन बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायो जों खाइले जों काइचपन खाइमे जों एडिसिनि कोन बरक जों बेनिफिशियरी सिलेक्शन खाइमे सत्य के साथ जेतु छाबिस तो टिडी एडिसि जे इलेक्शन नाय जो के साइडसि जला तो परीक्षा के सी तब पंचायत इलेक्शन बहुत ज्यादा खाइसे खाइ माने बताओ उस समय दिन से मान का गमा लोकल कलेक्शन जा बहुत जला से में अम प्रथम सुप्रीम कोर्ट 4 सप्ताहनि परे कैसा आरोनि हलफनामा बरक जमारे स्टेट गभर्नमेंट इलेक्शन कमिशन अपनी परे वो सुप्रीम कोर्ट कैसा बार्डिक रिवान बा राय रिवाने अपन परे संसायमाने एवं इलेक्शन कमिशन अम संपूर्ण अटोनोमास बडी बरक डिक्लेयर खाइनाय बुफोर इलेक्शन नंनाय बरक टाइम रक नायै आको